Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka North Shillong constituency uba adal bernongrum hanakasngi ulalet bani kendo EU chairman ke MIDC James K Sangma ban panjing shai halor kijing keno bakadon kijing thet jaka jong ke MIDC hari bhai habakran bat kinong thok khobor uba adal ber ulayatho badang hakini khinyat sngi kalomi haki khobor ba Meghalaya Industrial Development Corporation ka thet jaka hari bhai bat nakaliang ka wei ni kiseng phalang nari bhai ka CORP kalami shakmat ban persha yakani uba nongrum ulayatho ba kijing panjing shai jong u na chairman ke MIDC ulayatho bakam shimnadan kata kijing thet jaka jong ke MIDC laispa ekar hak bana kalyang James ulayatho bakam shimladan kum kata ulayatho ba ulakaliru lagadan na kijing thet jaka shakiwei ki jaka hari bhai chairman ulayatho bakam shimladan kum kataru shushu ulayatho bakani gade ke benta ke baningkong ba undang yai bot dia ne kani lingba kalenti ke badai khnang bo nam yalam baklai ki ba bat un am sha yalam baklai yaldi ang ni po MIDC kepada Meghalaya Industries Corporation Development Corporation wali kedua chairman jongka MIDC Pak James Sangma beri ex minister bermentau di chairman ban keli ban pan jingshai hatu kedai ni em ke jingsisha ba menlai terik ngi na kaliang kawai na ka association isang balang jongka Riboy district ka bangitip pada ka COPS CORP Confederation of Riboy People. Tinga hapan ai kublai nakaliang jongki bakilang bapingor bat ngaken turu yaki bakinai budin kanum syukut na patang steng nanti. Tinga lai hoi kila keren po ka newspaper mo po par kubor kila patai kubor ringapat kumu wena preng ki amali ngamhun ya kaban syu trei ka kam kumang la kular po konstituensi banum trei tam taki issue la ni kimat jong konstituensi rei kam tamru ki issue ki badai jong ka jaj benrio ki jong ka state bat kam tam ha ko badai bat ka land issue mo ka khando ka siap ka bang itip baki ong balan is life mo ka khando ka siap ka ri ka jingim tilada ya ka hok ngidu no la ni sakni no ka ei pat ngin pankarman nam ta kalawai ti halo ka ta nongrim ngai khublai nam ta ka cops ya shin kibala simkhia ban ngi scam ken budin kinum ja lentino siteng ban nga ko mali kare kamram jong apat bangan ngamut through official mo ngan haban ya ban ya kendu la kade ni amanta ho ngakram pen kare gejing tho ngawan da ban don ga discussion baru chairman ban geli la kade ni am ko jisisa ba ka MIDC kala acquire ya ta ka kendo ka siap ka badai laispa eka ti nakaliang Pak James badai chairman lapan pau bakam pat kamdon ei kum kata ti kata di kawai ke baar pat kalong ba ngakali hatu nakaliang jo MIDC hatu elsewhere hapo Riboy district hanunu ki banta jong Riboy district lani sekiwei pat ki banta jong kejala jong ke state hatu kilaju thiet ne em ki jaka lani kila acquire ne em yaki jaka mo ya kendo tin rei layo yang kejubab ba chairman uang ba kampat don bat kam chairman don kum kata to kata ri baar tiga balai tengah keliru ngau chairman ba hatu ka MIDC ka yon em ka fund napo ka government of Meghalaya mo ban thiet jaka pan acquire land la ka denu ko panta tikumba panpau nakaliang Pak James uang ba kampat don so far bat kiki adai bet naka level jong ka MIDC tin rei ngalai keren ni ru manong naka level jong MIDC kan nu ta ka fon pendon rei ki ong ba ki por ki blalet jong ki snem babun ki blalet hoi ka don kata ka acquire of land tin rei ya manta so far san snem kampat don tinga kwa ru ya ban wan pan tang kata ka jingsai namar ko mai mali nganum hun ban syura ki issue tampo ka assembly dengan haban beteng namar po assembly plai bonsin ka por ka lingkot bonsin ngimyo ya kita ki isu ibabon bang niok banyak keren tidak halata nongrim haban ya ban beteng ban wara kadai sabar jok assembly paulo ma jongki ki parlok jongki press and media mo bro ar ki print bar ki electronics aku an pau bagani ka ditang ka first step ndai haswa ya ka ban ya second step saka third step ngaku ban ya through proper channel dakalenti krang bakanum ya lambak lai pa ba bangunum sai lambak laru ya ladi
Ti ini bang kuat penpau sepiki parlo press nomor ba hak bodi berkecakahi minumlah ya kaban ya pen ho namang lai manakan ya poka state assembly ka budget session kepada sudap nakal yang government keladap ka ai ka assurance ba kanum ya cakmat bat kita kejing tubuh hang bodi ka lan ban tidak lor tanong rim ka ba ni ipat ya kejing tho khubor mencising tidak dia terlalu ngasulong kuslai ngasulong concern kumui responsible concern kum win apparently legislator dia lor tanong rim ngawan mari kendu yo chairman jok MIDC ngada ban pensai banga ngawan empty handed mo ngaklamora nu jing tho ni ngawan so verbally teman don ke discussion di mereka discussion ka lapan pau kumang lapan pau pi mentan makalong be no di kumtang mo ngi fi ba ngadon ki pat ki plan ka ban haban ya second step third step mo ka sinjam ko baar ka balai jadi lo tanong rim ngawan son pendep hani sinjam ko banikong mane kendu dengan salek pat nak jong kamram haki por bagi sing perawat